S obzirom da nas nije bilo doma skoro tjedan dana, imali smo šta za ubrat u vrtu. Patliđane, paprike Hot Portugal, šačicu mahuna, krastavce, 3 pome, brdo blitve, korabicu, par mrkvi i kavu. Prije svega, ako znate šta mi jede patliđane, molim vas pišite mi. Tekućinu za kiseljenje napravila sam od 2 litre i 600 ml vode, 800 ml alkoholnog octa, 200 g šećera, 4 žlice soli i 2 žlice papra u zrnu. U drugu posudu sam stavila 800 ml ulja, kombinaciju suncokretovog i maslinovog i 2 žlice vinskog octa. Ne znam šta bi s 8 patliđana odjednom, pa radim patliđane u ulju. Narezala sam ih, posolila i ostavila sat vremena. Patliđane sam kratko ispekla na suhoj grill tavi s obje strane, pa složila u staklenke i prelila uljem. U 3 dana ubrala sam ukupno 16 krastavaca, dio sam podijelila, a dio ću opet završiti u staklenkama. Ovaj put sam dio narezala na štapiće i tako ukiselila. Narezala sam i ljute paprike, pa ću ih dodat krastavcima i patliđanu. Slagala sam sloj krastavaca, sloj ljutih paprika, pa prelila tekućinom. S obzirom da sad imam pun frižider povrća, ukiselit ću i korabicu, pa sam je narezala na štapiće. Od lišća mrkve sam napravila pesto s indijskim oraščićima, češnjakom, parmezanom, sokom od limuna i maslinovim uljem. I to je to za danas. Vidimo se u sljedećem videu.